Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya yang begitu banyak. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita masih dikumpulkan bersama kaum muslimin yang lain di masjid yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, guna saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad akhrajana minaz zulumati ilan nur wa min jahil ilal Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum kita mendengarkan tausiah, taujihat, irsyadat dari Syekh, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan di sini. Yang pertama yaitu saya mewakili dari pihak Zadul Ma'ad, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus Masjid Al-Aqabah 1 PT Pusri yang senantiasa tak bosan-bosannya memberikan kesempatan kepada kita untuk saling ta'awun, tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu dalam mendakwakan sunnah di kota Palembang ini. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami ucapkan kepada para pengurus Masjid Al-Aqabah, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik, balasannya yang setimpal dengan apa yang telah diberikan. Adapun yang kedua, sedikit biografi Syekh yang akan mengisi kajian pada malam hari ini. Sejatinya adalah dua orang, yaitu Syekh Khalid yang ada di depan kita dan Syekh Muhammad bin Al-Ulian hafizahumullah ta'ala. Akan tetapi dikarenakan ada sesuatu hal, karena beliau katanya kecapean karena musabaqah tadi dengan para santri di Pondok Zadul Ma'ad yang menyita tenaga beliau, ya, sehingga beliau berhalangan hadir bersama-sama kita. Akan tetapi masih ada Syekh Khalid bin Muhammad bin Saleh bin Sulaiman Al-Quraida yang ada di hadapan kita ini. Beliau merupakan salah satu murid dari ulama besar, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang beliau menceritakan pengalaman belajarnya kepada saya, bahwasanya beliau merengkuh, mengambil faidah dari Syekh Muhammad bin Utsaimin, dari beliau anak-anak, sampai beliau tetap mendampingi Syekh Utsaimin saat Syekh Utsaimin dipanggil di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang besar diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau bisa mengambil ilmu dari seorang ulama yang besar di abad ini. Dan beliau datang dari Jazirah Arab, tepatnya di kota Unaizah. Beliau datang ke kota Palembang dalam rangka safari dakwah, mengunjungi beberapa pesantren, termasuk pesantren yang ada di Pelaju, kemudian mengadakan safari dakwah di beberapa masjid, dan khususnya pada malam hari ini mendapatkan kesempatan dari pengurus untuk mengisi di Masjid Al-Aqabah yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mari saudaraku sekalian, kita siapkan buku, pena, ataupun apa saja yang bisa mengambil manfaat dari apa yang akan beliau sampaikan nanti. Kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anak-anak, agar supaya anak-anaknya diperhatikan. Jangan sampai ujung Palembang kulu kelir pecah artis, ya, sehingga mengganggu jalannya muhadharah pada malam hari ini. Jangan dibiarkan menjerit-jerit, ya. Dan insya Allah panitia tadi sudah menyiapkan di luar, di beranda masjid ini juga di loudspeaker kan. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kewalahan mengatur anaknya, maka silakan dibawa keluar, dan di luar pun insya Allah masih bisa mendengar kajian kita pada malam hari ini. Dan mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga apa yang telah
dilakukan oleh para panitia, khususnya para pengurus Masjid Al-Aqabah pada malam hari ini akan mendapatkan balasan yang simpel oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang terakhir, penerjemah malam hari ini yaitu Syekh Akhiruddin, beliau dari Palembang. Beliau ini merupakan salah satu ustadz kita yang mengajar di Zadul Ma'ad bersama kita semuanya. Fa'ala Syekh falyatafaddal mashkurah ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة فجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk ini, dengan agama Islam, untuk memenangkan agama Islam atas agama-agama yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalahnya, telah menunaikan amanahnya, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, sampai umat ini menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Ayyuhal ikhwah, inna Allah azza wa jal arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam rahmatan bina, rahmatan lil alamin, kama qala Allah azza wa jal wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi al-ard أرسل للناس وهم يعيشون في جاهلية جهلاء يقتل بعضهم بعضا، يعيشون كالبهائم لا يدرون ما الفائدة وما الحكمة من هذا العيش. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم وبين لهم وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان. بين لهم عليه الصلاة والسلام. Wahai kaum muslimin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmatan bina, kasih sayang kepada kita, dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini. Rasulullah SAW telah datang kepada kita tatkala bumi ini, orang-orang yang hidup di muka bumi ini dalam keadaan hidup di dalam kebodohan, di dalam kesesatan. Sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya. Mereka hidup di dalam kejahilian, mereka hidup di dalam kebodohan, tidak tahu hukum, tidak tahu apa yang mereka harus perbuat, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada manusia kepada ilmu dan iman. Jaa ilaihim النبي صلى الله عليه وسلم
وهم يعبدون الأصنام، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد غير ذلك. فجاء عليه الصلاة والسلام بدعوة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الدعوة أيها الإخوة هي دعوة الأنبياء السابقين من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام أتى إلى قومه وقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء كلما جاءوا إلى أممهم يقولون لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوة الأنبياء السابقين وقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اتركوا عبادة الأصنام، اتركوا عبادة الأشجار، اتركوا عبادة الأبقار، اتركوا عبادة البهائم، اتركوا عبادة الرسل، اتركوا عبادة الملائكة، اتركوا عبادة القبور، اتركوا التقرب إلى غير الله عز وجل. لا تعبدوا إلا الله عز وجل. وهذا هو المعنى الحقيقي لشهادة أن لا إله إلا الله. فمعناها لا معبود حق إلا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada manusia, datang kepada mereka dalam keadaan mereka menyembah patung, dalam keadaan mereka menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu dan selain itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mendakwahi mereka dengan dakwah ubudullah wala ilaha ghairuhu. Sembahlah Allah semata, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah Nabi Nuh, adalah dakwanya Nabi Ibrahim, dakwanya Nabi Musa, dakwanya Nabi Isa. Semuanya mengatakan u'budullah, sembah Allah semata, jangan menyekutukan Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW datang berdakwah sebagaimana dakwah para rasul yang terdahulu. Utruku ibadatal asnam, tinggalkanlah kalian beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada hewan-hewan, beribadah kepada para rasul, beribadah kepada para malaikat, tinggalkan bertabaruk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya inilah makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Inilah makna tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna a'zama adh-dhunubi ayyuhal ikhwah والذي لا يغفره الله عز وجل أبدا هو الشرك بالله عز وجل. هذا هو أعظم الذنوب. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو أعظم الذنوب أيها الإخوة. ولذلك يجب علينا أن نحذر أشد الحذر من الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك هو الذي يناقض شهادة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa yang tidak Allah ampuni dan tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang dikehendakinya. Ketahuilah, dosa yang paling besar adalah syirik, maka wajib bagi kita untuk hati-hati dengan kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Karena kesyirikan akan membatalkan syahadat tauhid, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. وهذا أيها الإخوة هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة،
وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم تكملة هذا الركن وأن محمدا رسول الله، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. Syahadat adalah rukun pertama dari rukun Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Umar, "Buniyal Islamu ala 5." Islam dibangun di atas 5 perkara. Nabi menyebutkan yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan penyempurna yaitu bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, Al-Hashimi dari Bani Hashim, Al-Qurashi dari Bani Quraisy. محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد، هو عبد لله عز وجل لا يعبد، ليس له حق من العبودية، فالعبودية لا تكون إلا لله عز وجل، وهو رسول لا يكذب، ويجب علينا أن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه لنا. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disembah. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang tidak boleh disembah, dan dia tidak punya hak di dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah hamba yang tidak boleh disembah, dan dia adalah rasul. Dia hamba yang tidak boleh disembah, dan dia adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Nabi Muhammad SAW, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disembah, dia adalah rasul yang tidak boleh didustai. Maka wajib bagi seorang mengikuti apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Ayyuhal ikhwah, innal insana إذا مات ثم دفن في قبره فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه وهو في قبره، وهذا أمر غيبي لا نعلمه لا نراه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك كما ثبت في الصحيح، وإلا لما علمنا بذلك. إذا مات الإنسان وهو في قبره جاءه ملكان فيسألانه: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فإذا أجاب عن هذه الأسئلة الثلاثة سئل بعد ذلك عن أهم ركن من أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين، وهي الصلاة. هل كنت تحافظ على الصلاة أو لم تحافظ عليها؟ فإن صلحت هذه الصلاة أيها الإخوة صلح سائر العمل، وإن فسدت
أي أنه لم يحافظ عليها فسد سائر العمل. ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن نحافظ على هذا الركن، على الصلوات الخمس في الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم دفن أو مات في بيت عائشة رضي الله عنها، وهو يموت عليه الصلاة والسلام أو قبل موته عليه الصلاة والسلام كان يوصينا رحمة بنا، كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان يوصينا عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. Sesungguhnya seseorang apabila dia mati kemudian dikubur, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Yang dua malaikat ini, kalau seandainya Nabi SAW tidak mengabarkan, kita tidak akan tahu. Itu dua malaikat akan mendatangi kita, sebagaimana telah tetap di dalam Sahih, di dalam kitab As-Sahih. Dan dua malaikat itu akan mendudukkan orang tersebut seraya menanyakan, siapa Tuhanmu, dan siapa nabimu, dan siapa dan apa agamamu. Maka apabila dia menjawab, maka dia selamat. Setelah itu jika dia telah bisa menjawab tiga itu, maka dia akan ditanya, yaitu ditanya rukun Islam. Yang pertama kali akan ditanya setelah syahadat, yaitu salat. Rukun Islam ditanya, setelah rukun syahadat yang ditanya, maka salat yang ditanya. Apabila salatnya benar, apabila salatnya baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang lainnya akan baik semuanya. Dan apabila salatnya rusak, salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang lainnya akan rusak semuanya. Maka wajib bagi kita wahai kaum muslimin untuk menjaga salat dalam keadaan berjamaah, menjaga salat tersebut, karena Nabi SAW tatkala beliau dekat dengan kematiannya, beliau di dalam rumah Aisyah, sebelum meninggal beliau mewasiatkan kepada kita, as-salah, as-salah, salat kalian, wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Kemudian beliau mengulang lagi, as-salah, as-salah, jaga salat kalian dan budak-budak kalian. مما يدلك على أهمية الصلاة أيها الأخ الكريم أن الله عز وجل فرضها في أفضل ليلة من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج عندما عرج به إلى السماء السابعة، بخلاف بقية الأركان الزكاة والصيام والحج فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. مما يدلك على أهمية الصلاة أن الله عز وجل أول ما فرضها 50 صلاة، ثم بعد ذلك نزل إلى السماء السادسة فوجد موسى عليه الصلاة والسلام خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تقوى على هذا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فوق السماء السابعة فسأله التخفيف، فخففها الله عز وجل إلى 40 صلاة في اليوم والليلة. ثم نزل إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى عليه الصلاة والسلام وقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تقوى على هذا. فرجع إلى ربه وسأله التخفيف فخففها الله عز وجل إلى 30. ثم ما زال عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين الله عز وجل
إلى أن وصل إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فلما رجع إلى موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تقوى على هذا. فقال عليه الصلاة والسلام إني استحييت من ربي. هذا أيها الإخوة يدلك على أهمية الصلاة، أن الله عز وجل من محبته للصلاة فرضها أولا 50 صلاة، ثم خفف علينا ولله الحمد إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذه ال5 إذا صليناها من فضل الله عز وجل كأننا صلينا 50 صلاة. هذا غير الحسنة التي هي ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومما يدلك على أهمية الصلاة أن الله عز وجل فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، بخلاف بقية الأركان الزكاة والصيام والحج فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق الواسطة جبريل عليه السلام. مما يدلك على أهمية الصلاة أنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، بخلاف بقية الأركان، فالزكاة في السنة مرة، الصيام في السنة مرة، الحج في العمر مرة، وأما الصلاة تتكرر 5 مرات. هذا يدل على محبة الله تعالى لها. مما يدلك على أهميتها، ولعل الأخ يترجم ثم نذكر البقية. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita tentang pentingnya salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat di malam yang paling afdal, yaitu malam Lailatul Mi'raj, yaitu di mana Nabi SAW dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ke-7. Berbeda dengan rukun-rukun yang lainnya, yaitu semuanya diwajibkan Allah di bumi. Adapun salat diwajibkan Allah Subhanahu wa taala di langit. Ini menunjukkan pentingnya salat, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat pertamanya 50 rakaat. Kemudian setelah mendapatkan 50 rakaat, Nabi SAW turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa mengatakan, apa yang diwajibkan kepadamu dari Rabbmu? Yaitu salat 50 rakaat. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kembali kamu kepada Rabbmu, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ringankan salat menjadi 40 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian terjadi lagi percakapan seperti itu. Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. 40, kemudian menjadi 30. Setelah 30 Nabi SAW taraddad. Nabi SAW ragu antara balik atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW tetap balik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai salat diwajibkan 5 rakaat. 5 waktu dalam sehari semalam. Afwan. Ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, kembalilah kepada Rabbmu, minta lagi keringanan. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku malu. Aku malu. Kemudian yang menunjukkan pentingnya salat yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW salat tanpa ada wasitah, tanpa ada perantara. Langsung Nabi Muhammad SAW bertemu Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya, semuanya atau umumnya lewat malaikat Jibril alaihissalam. Adapun salat tidak. Rasulullah langsung ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala sampai diwajibkan salat. Kemudian yang menunjukkan pentingnya salat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan salat itu berkali-kali.
Itu sholat dilakukan sampai 5 kali dalam sehari. Berbeda dengan amalan yang lainnya. Haji setahun sekali, zakat setahun sekali, puasa setahun sekali. Adapun sholat sehari 5 kali. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. أيها الإخوة، مما يدلك على أهمية الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من حافظ عليها، يعني الصلاة، كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهؤلاء أيها الإخوة في النار، ولا أحد يريد أن يحشر مع هؤلاء. Kemudian menunjukkan pentingnya salat. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menjaga salat, maka nanti bagi dia pada hari kiamat cahaya, bagi dia pada hari kiamat keselamatan, bagi dia pada hari kiamat burhan, yaitu bukti. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada cahaya baginya pada hari kiamat, tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat, tidak ada bukti dan tidak ada pandangan pada hari kiamat, dan dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama Firaun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay ibn Khalaf. أيها الإخوة، إن الصلاة يجب على الإنسان أن يؤديها جماعة في المسجد وفي وقتها، فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدد حدده الله عز وجل، وورد تحديده في الكتاب في القرآن الكريم، وكذلك في السنة النبوية، فإن صلى قبل الوقت فلا يجوز، وصلاته لا تصح باطلة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة، وإن صلى بعد الوقت فلا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الصلوات في أوقاتها، ويجب على الإنسان كذلك أن يصليها جماعة في المسجد، فلا يجوز له أن يصليها في بيته، وإنما في المساجد. الصلاة في البيوت أيها الإخوة للنساء، ولا أظن أحدا منكم يريد أن يكون مثل النساء، بل علينا أن نكون كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا ورد في الحديث الصحيح. Kemudian salat hendaklah kita, yaitu wajib bagi kita mengerjakannya berjamaah di masjid, mengerjakannya di waktunya, tidak boleh mengakhirkannya sampai keluar waktunya, karena salat memiliki waktu yang telah dibatasi, memiliki waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik disebutkan dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an, dan juga disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat di luar waktu, sebelum waktu salat masuk dia salat, maka salatnya batal. Dan begitu juga orang-orang yang salat di luar waktunya, maka juga salatnya batal. Dan adalah seorang melaksanakan salat itu berjamaah di masjid. Tidak boleh dia melakukan salat itu di rumah, karena salat di rumah itu buat perempuan. Dan kita tidak ingin, setiap kita tidak ingin menjadi seperti perempuan salat di rumah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يؤدون الصلاة في المساجد، ثم أنطلق إلى قوم لا يؤدون الصلاة في المساجد،
ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وهذا يدلك على أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على الصلاة في المساجد. المساجد لم تبنى للزينة ولا للتفاخر ولا للتكاثر، وإنما بنيت لأجل أن يجتمع الرجال فيها لأداء الصلوات الخمس. Kemudian kata beliau, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, aku berkeinginan keras untuk pergi, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami kaum, dan aku pergi ke rumah-rumah yang mereka tidak sholat berjamaah, dan bersamaku, kata Rasulullah, beberapa orang yang membawa kayu ikat yang untuk dibakarkan kepada rumah-rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah, di mana Nabi SAW ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau menyaksikan sholat berjamaah. Ayyuhal ikhwah, masjid dibangun bukan untuk berzina, dan masjid dibangun bukan untuk berbangga-bangga, untuk tafakhur, untuk berbangga-bangga, untuk besar-besaran. Tidak, tapi akan tapi masjid dibangun untuk melaksanakan sholat berjamaah. Afwan akhtatu, ya. Masjid tidaklah dibangun hanya untuk dihias. Ya. Afwan, tadi anda ngertiin zina, ya, afwan, ya. Maksudnya seperti ini, ya. Dibangun untuk dihias atau berbangga-bangga, maka bukan tujuan itu dibangun masjid. Akan tapi dibangun masjid untuk dilaksanakan salat berjamaah. Syukran. ثم أوصيكم أيها الإخوة بوصايا لأجل أن نستغل الوقت ولأجل أن نسمع أسئلتكم، لأجل أن نستغل الوقت ولأجل أن نسمع أسئلتكم. فمن الوصايا أيها الإخوة التي أوصيكم بها السنن الرواتب، وأن يؤدي الإنسان السنن الرواتب وأن يحرص عليها أشد الحرص. Kemudian beliau, untuk mempersingkat waktu, beliau memberikan wasiat kepada kita, yaitu agar kita senantiasa melaksanakan salat sunnah rawatib, dan hendaklah kita melaksanakannya dengan semangat yang membara, itu melaksanakan sunnah rawatib. وأنا أريد أن أسأل الشيخ الذي في المنتصف هناك له لحية بيضاء يبدو أنه كبير في السن. تقيا سوداء. اللحية البيضاء. هي بيضاء. الشيخ نعم. هو؟ نعم. الذي بجانبه يعرف العربية أظن. نعم صحيح. أي نعم. لا ما يحتاج يقوم. على راحته. نعم صحيح. على راحته. أنا أريد أن أسأله هل عنده بيت يملكه؟ Syekh bertanya kepada Bapak, ya, apakah Bapak punya rumah? عنده ما شاء الله. طيب وكم جلس يبني هذا البيت من سنة؟ Berapa lama bangun rumah itu dalam setahun? Iya, berapa lama bangun rumah itu? 4 bulan.
15 سنة 10 سنوات. لا 5 أشهر بني البيت. لا أقصد كم يعني جلس من سنة وهو يجمع المال لأجل أن يبني. Untuk bangun rumah itu ya berapa tahun ngumpul ke duit, Pak? Berapa? 21 tahun. 21 sana. 21 سنة. جميع الناس يجلسون هذه السنوات وأنا أسأله سؤال آخر. أنا أسأله الآن سؤالا آخر. هذا البيت الذي بناه، الجدار الطوب الذي بناه، الجدار الطوبة الواحدة، ما هي صناعتها؟ مما تتكون؟ من أي شيء تصنع الجدار الطوب؟ من أي شيء يصنع؟ Ya. Kemudian beliau bertanya tentang rumah Bapak, ya. Dari apa ininya batunya terbuat? Batunya dari batu bata terbuat dari apa? من الطين. من الطين. قل له أتريد بيتا في الجنة؟ Bapak pengen enggak rumah di surga? وسوف أعطيه صفة واحدة من صفاته فقط. Beliau akan memberikan kepada kita salah satu dari satu sifat rumah di surga. طوب بيته في الجنة، طوب بيته في الجنة طوبة واحدة من ذهب والأخرى من فضة، ذهب وفضة. Batu bata rumah di surga, ya. Satunya emas, satunya perak. Subhanallah. هل تريدها؟ Bapak pengen? Iya, jiddan. تريد صفة أخرى؟ Pengen sifat yang lain dari yang sudah disebut ke? Ya, na'am. عندك خدم في البيت كل ما تريده يلبى لك في لحظة واحدة. Engkau punya pembantu di rumah, apa yang kau inginkan didapat pada satu waktu. Sahih? Segera engkau dapatkan. ما رأيك؟ Bagaimana pendapatmu? Ya. Jika engkau memiliki seorang pembantu di rumah, apa aja yang kau inginkan langsung dikerjakannya. Pengen apa? لن أتكلم عن بقية صفاته لأجل الوقت، وإلا ففيه صفات كثيرة. لو ذكرت لك الصفات المتبقية لم تستطع أن تنم هذه الليلة تفكر فيه. Masya Allah. Beliau sebenarnya pengen menyebutkan banyak sifat tentang ya rumah di surga, tapi beliau karena waktunya mepet sedikit, ya beliau menyebutkan yang seadanya, ya. Kalau seandainya beliau sebut ke galonyo, niscaya bapak tak pacak tidur. Mikir, bagus. سأعطيك عملا صغيرا تؤديه وتحصل على هذا البيت. Beliau memberikan sebuah amalan yang jika engkau kerjakan maka engkau akan mendapatkan itu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى موضوعنا الذي سبق ونكمله، ووقفنا عند الشيخ الذي قلنا له: هل تريد بيتا في الجنة صفته كما ذكرناه لك؟ وقال: نعم أريده، وأظنه سيفكر هذه الليلة بهذا البيت. والله أيها الإخوة، لو وصفت لكم هذا البيت لتمنيتم هذا اليوم أن تذهبوا إلى الجنة.
نعم. Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kita kembali kepada pelajaran kita yang telah diambil tadi dan menyempurnakannya. Kita tadi sampai kepada bapak yang jenggot putih tadi. Ya, pertanyaan beliau, bapak pengen enggak rumah di surga? Ya. Kemudian tentang beliau ingin menambahkan beberapa sifat tentang rumah di surga, ya. Kata beliau, aku menyangka kalau saya jelaskan, aku menyangka mungkin tadi bapak telah berpikir, ya, tentang membayangkan, ya, bagusnya rumah di surga, ya. Kalau seandainya saya sifati, ya, sifat-sifat rumah di surga, ya, niscaya kalian ingin masuk ke surga sekarang. Ya. أقول أيها الإخوة هناك عمل يسير سهل جدا أن تحصل به على هذا البيت أو على هذا القصر، وأوصيكم وأوصي النساء كذلك، وسوف أوجه أيضا رسالة خاصة للنساء بعد قليل إن شاء الله تعالى، لأن للنساء حقا علينا. Kata beliau, di sana ada sebuah perbuatan yang sangat mudah, ya. Mudah sekali kita kerjakan, sehingga dengan amalan yang mudah itu kita bisa mendapatkan rumah tersebut. Dan saya mewasiatkan kepada kalian dan juga kepada para akhwat, ya. Dan saya akan memberikan nasihat khusus kepada akhwat setelah ini. Tafadhal. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. هذه الركعات أيها الإخوة تسمى بالسنن الرواتب. نعم. Salat ini dinamakan dengan salat rawatib. وتفصيلها كالتالي: ركعتان قبل الفجر قبل أن يؤدي صلاة الفجر، أي أنها بعد الأذان وقبل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هاتين الركعتين، قال قولا عظيما، قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هاتان الركعتان وهما سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما فيها من القصور، ما فيها من الأموال، ما فيها من الذهب، ما فيها من الفضة، ما فيها من النساء، ما فيها من كل شيء. ركعتان خير من الدنيا وما فيها. هذه هي أو هاتان الركعتان الأولى قبل صلاة الفجر. بعد ذلك 4 ركعات قبل الظهر، وهذه ال4 يصليها الإنسان بسلامين، فيصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. فإذا صلى الظهر صلى بعدها سنة بعدية وهي ركعتان. أصبح المجموع الآن كم؟ 8 ركعات، صحيح؟ بعد ذلك ركعتان بعد المغرب، بعد ذلك ركعتان بعد العشاء. كم المجموع الآن؟ 12 ركعة. هذه هي السنن الرواتب، إذا حافظت عليها بنى الله عز وجل لك بيتا في الجنة. Kemudian beliau menjelaskan perincian tentang
kapan dilaksanakan salat rawatib tersebut. Yang pertama, 2 rakaat salat sebelum fajar, sebelum subuh. Yang dimana Nabi SAW mengatakan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya, lebih baik dari kusur, yaitu istana-istana, lebih baik dari harta-harta benda, lebih baik dari emas, lebih baik dari perak, lebih baik dari wanita, semuanya lebih baik dari semuanya. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang berikutnya itu 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dilaksanakan 2-2. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kata beliau, sekarang jadi berapa? 8. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Inilah dinamakan dengan rawatib salat. Salat rawatib. بعد ذلك أيها الإخوة، أوصيكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ب3. الوصية الأولى ركعتا الضحى، والوصية الثانية صيام 3 أيام من كل شهر، والوصية الثالثة قال أن أوتر قبل أن أنام. Kemudian setelah itu beliau mewasiatkan sebuah wasiat yang pernah diwasiatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa wasiatnya? Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ausani khalili." Kekasihku mewasiatkan aku dengan 3 wasiat. Yang pertama wasiatnya adalah 2 rakaat salat duha. Kemudian puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan yang ketiga wasiat yang kau salat witir sebelum engkau tidur. نفصل فيها تفصيلا بسيطا أيها الإخوة لأجل أن تتعلموا طريقة الصلاة وطريقة الصيام وطريقة الوتر. فأولا بالنسبة لصلاة الضحى، صلاة الضحى أيها الإخوة يدخل وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، أي بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة تقريبا يدخل وقتها، ثم بعد ذلك نهاية وقتها قبل الزوال بما يقارب 10 دقائق إلى 5 دقائق، هذا هو نهاية وقتها. ويصليها الإنسان ركعتان، إما أن يصلي ركعتين أو 4 ركعتان ثم يسلم وركعتان ثم يسلم، ولا حد لها، لا حد لأكثرها، وأقلها ركعتان. هاتان الركعتان أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، استمع، يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ما معنى سلامة؟ سلامة يعني عن كل مفصل من عظام الإنسان في اليوم والليلة عليه صدقة، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الصحة والعافية. طيب، العلماء عدوا هذه المفاصل فوجدوها 360 مفصلا، وعلى هذا ففي اليوم والليلة
عليه 360 صدقة. قد تصعب على الإنسان أن يتصدق بهذه الصدقات، ولكن استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: ويجزئ عنها ركعتان يركعهما من الضحى، فإذا ركعت ركعتين من الضحى أجزأتك عن جميع هذه الصدقات، فإن تصدقت بعد ذلك كان هذا زيادة في الأجر لك. نعم. Kemudian kata beliau, ya, kita rinci dulu ya masalah ibadah-ibadah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Pertama masalah salat duha. Ya. Salat duha waktunya min tulu'i syamsi, ya, dari terbitnya matahari sampai matahari itu setinggi tombak. Ya. Kemudian habisnya waktu duha yaitu sebelum zawal sekitar 10 menit. Sebelum zuhur 10 menit habis waktu salat duha. Awalnya yaitu tatkala matahari setinggi tombak, ya. Kemudian akhirnya adalah sebelum zuhur sekitar 10 menit. Dan salat duha bisa dikerjakan 2 rakaat atau juga 4 rakaat. 4 rakaat dikerjakan 2, salam kemudian 2, dan boleh mengerjakan lebih dari itu. La haddalat, lebih boleh 2, 4, 6 dan seterusnya. Asal dikerjakan 2 salam 2 salam. Kemudian ya, beliau membawakan sebuah hadis tentang kewajiban kita sedekah kepada sendi-sendi tulang kita. Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu fi syams. Setiap tulang sendi seseorang wajib bagi orang tersebut menyedekahinya setiap matahari terbit. Dan ya, harus kita ketahui juga apa itu. Kata beliau, sulama itu adalah an kulli mifsalil al-insan, yaitu tulang-tulang sendi manusia. Yang para ulama menghitungnya jumlahnya adalah 360 tulang sendi manusia. Dan wajib disedekahi setiap hari, setiap terbit matahari. Dan ini susah bagi kita. Akan tapi mudah setelah kita mendengarkan akhir hadis ini. Apa akhir hadis ini? Wa tujzi anha rak'atani min ad-duha. Ya. Sedekah kepada 360 sendi tadi cukup dengan 2 rakaat salat duha. Kalau seandainya engkau bersedekah, ya, setelah salat duha engkau bersedekah, maka tambahan pahala bagimu. وانتبه لا تصلي قبل أن تطلع الشمس لأن هذا وقت نهي، ولا تصلي عند زوال الشمس لأنه وقت نهي، ولا تصلي بعد صلاة العصر إلى المغرب لأنه وقت نهي. Kemudian intabih, kata beliau, perhatikan ya, janganlah engkau salat ya sebelum matahari tinggi. Atau habis subuh, jangan kau salat langsung habis subuh. Kemudian juga jangan terkala matahari di tengah-tengah sampai dia zawal. Kemudian jangan kau salat setelah asar. الوصية الثانية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أيها الإخوة في هذه الأيام أن تكون 13 و14 و15. هذا هو الأفضل، وإن صامها في أي يوم أجزأ، ولكن لا يفرد الجمعة بالصيام.
Kemudian wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah yang kedua, yaitu hendaklah seorang berpuasa dalam 1 bulan 3 hari. Dan yang paling afdol yaitu tanggal 13, 14, 15. Ini yang paling afdol. Jika dia mengerjakan selain tanggal ini, maka boleh saja, tapi yang afdol adalah tanggal 11, 12, 13. 13, 14, 15. Kemudian kata beliau, jangan sampai seorang berpuasa itu mengkhususkan hari Jumat, dan jangan mengkhusus dengan hari Jumat. ترى أنا ما أدري عن الإندونيسي، أنا أتكلم العربية ولا أعرف ماذا يقول، ترجم لهم هذه الجملة. Kata Syekh, Ana tidak tahu apa yang dia omong ke kita ini. Aku orang Arab aku ngomong bahasa Arab, dia omong bahasa Palembang, bahasa Indonesia Nah, itu. الوصية الثالثة قال وأن أوتر قبل أن أنام. وصلاة الوتر أيها الإخوة سنة مؤكدة ولا ينبغي للإنسان أن يتركها. كذلك الضحى سنة مؤكدة، كذلك صيام 3 أيام من كل شهر، هذه سنن، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتركها، ولو تركها فإنه لا يأثم. نعم. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, yaitu witir sebelum tidur. Dan witir, ketahuilah, witir adalah sunnah muakkadah. Tak pantas seseorang meninggalkan salat sunnah witir ini. Begitu juga salat duha, begitu juga puasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak pantas bagi seorang untuk meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. Dan barang siapa meninggalkan tapi dia tidak berdosa, tapi tidak pantas bagi dia meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. الوتر أيها الإخوة يدخل وقته من بعد صلاة العشاء وينتهي وقته عند أذان الفجر، والإنسان له أن يوتر بركعة واحدة، وله أن يوتر ب3 ركعات، وإن أوتر ب3 فله صفتان: إما أن يصليها جميعا بسلام واحد، أو أنه يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم. لكن انتبه، إن صلى 3 ركعات بسلام واحد فلا يجلس في الركعة الثانية لئلا يتشبه بصلاة المغرب. وإن شاء أوتر ب5، وإن شاء أوتر ب7، وإن شاء أوتر ب9، وإن شاء أوتر ب11 ركعة. Kemudian mengenai witir, waktunya dilakukan setelah salat Isya, dan akhirnya adalah sebelum azan salat subuh. Kapan? Setelah salat Isya, akhirnya sebelum azan subuh. Kemudian untuk witir bisa dilakukan 1 rakaat, bisa 3 rakaat, Adapun untuk melaksanakan 3 rakaat, bisa dilaksanakan dengan 1 salam, dengan 1 salam 3 rakaat langsung selesai salam. Kemudian yang kedua bisa dilakukan yaitu 2 kali salam. Dia lakukan pertama 2 rakaat salam, kemudian 1 salam. Dan jangan dia melaksanakan salat witir seperti salat maghrib. Duduk di rakaat kedua, dah salam langsung berdiri kemudian salam. Tidak boleh, karena menyerupai salat maghrib dan ini dilarang. ثم أقول أيتها الأخوات المباركات، أسأل الله عز وجل أن يحفظكن من كل مكروه، وأن يوفقكن في جميع أعمالكن، وأشكر كل واحدة منكن على هذا الحرص وعلى هذا المجيء إلى هذه المحاضرة.
فأنتن والله مربيات الأجيال وأريد أن أوصيكن بوصايا قبل أن أختم هذه المحاضرة. Kemudian bagi akhwat, ya, ibu-ibu, ya, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian selalu dari hal-hal yang tidak disukai oleh kita, ya, oleh ibu. Semoga Allah menjaga kalian dari hal-hal yang tidak kalian senangi, dari hal-hal yang berbahaya. Dan saya berterima kasih kepada ibu-ibu, kepada ummahat, ya, atas, ya, semangatnya, atas kesungguhannya di dalam menghadiri muhadharah ini. Kalian, kata beliau, adalah orang-orang yang mendidik anak-anak kalian. Oleh karena itu beliau mengkhususkan wasiat ini kepada ummahat. Isma'na ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لك ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Wahai para ummahat, para ibu-ibu, dengarkan hadis Nabi SAW ini. Kata beliau, idza khamsatil al-mar'a khamsaha, sallat al-mar'a, idza sallati khamsah, idza sallat khamsah, bila wanita itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian puasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, kemudian dia mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya. Lihatlah, akan dikatakan kepadanya nanti pada hari kiamat, masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Ayyuhal ukht al-mubarakah, ihfazi zawjaki fi hudurihi wa fi ghaibatihi, ati'ihi fa wallahi innaki antir rabihah, la tuz'ijihi bi ayyi shay', صونيه واحفظيه في حضوره وفي غيبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن من المعلوم أيها الإخوة أن السجود لا يكون إلا لله تعالى، ولكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها إلا في معصية الخالق، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Kemudian beliau mengatakan, ayyuha al-ukh al-mubarakah, wahai akhwat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, jagalah suamimu, baik tatkala suamimu ada di hadapanmu atau suamimu tidak ada di hadapanmu. Jagalah suamimu tatkala dia ada, tatkala dia tidak ada. Hendaklah engkau menjaganya, jangan engkau membuat dia gaduh, jangan juga engkau membuat dia terganggu. Jaga dia, karena Nabi SAW pernah mengatakan, kalau seandainya lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Akan tapi sudah kita ketahui bahwa sujud itu khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan pentingnya seorang wanita mentaati suaminya, baik suaminya ada maupun tidak ada. Adapun di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada ketaatan pada suami, karena tidak ada ketaatan
kepada suami di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الأخت المباركة احفظي أولادك وبناتك فأنت والله مربية الأجيال. احفظيهن، احفظي بناتك، لا تتشبه بالرجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال. Kemudian beliau mengatakan, ayyuhal akhwat, hendaklah kalian menjaga anak-anak kalian, anak laki-laki kalian, anak perempuan kalian. Kalian adalah pendidik generasi ini. Hendaklah kalian menjaganya. Jangan kalian menyerupai laki-laki. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ayyuhal ukhtal mubarakah, la tatashabbahi binisa'il kuffar, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian beliau mengatakan, wahai akhwat, wahai ibu-ibu, jangan kalian menyerupai wanita-wanita kufar, wanita-wanita yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meniru mereka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ayyuhal ukhtal mubarakah, la takhruji minal bait illa lidh-dharurati aw lil-hajah, fa inna Allah azza wa jalla yaqul وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال وقرن في بيوتكن فلا تكثري من الخروج، وإذا خرجت للحاجة أو للضرورة كما لو خرجت للدراسة أو للضرورة فيا أيها الأخت لا تتبرجي، لا تتعطري، ابتعدي عن هذه الأشياء التي تجلب الفتنة للرجال. Kemudian beliau mengatakan, wahai ibu-ibu, wahai ummahat, jangan kalian banyak keluar rumah. Jangan kalian banyak keluar rumah kecuali ada sesuatu yang darurah, ada sesuatu yang sangat penting atau ada kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Hendaklah kalian wahai ibu-ibu, hendaklah kalian wahai wanita, diamlah kalian di rumah kalian, tinggallah di rumah kalian, jangan kalian berhias sebagaimana berhiasnya wanita-wanita jahiliyah. Apabila kalian keluar rumah, baik itu lid-darurah, baik itu karena sesuatu yang penting atau hajat, maka hendaklah kalian menjauhi memakai minyak wangi, karena itu membuat laki-laki terfitnah disebabkan oleh kalian. Ayyuhal ukhtal mubarakah, iltazimi bil hijab asy-syar'i, fa inna Allah azza wa jalla yaqul ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. التزمي بحجابك الشرعي فوالله إنه عز لك وكرامة، ولا أظن أن أحدا من الرجال يريد أن يرى زوجته أو بنته مع رجل أجنبي. Kemudian beliau mengatakan, wahai ummahat, wahai ibu-ibu, hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh, senantiasa mengamalkan memakai hijab syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna wa la yu'dzaini. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita kaum muslimin,
hendaklah mereka menurunkan jilbabnya ke badan-badan mereka, karena itu lebih mudah mereka dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Ketahuilah bahwasannya hijab syar'i itu adalah kemuliaan, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. As'alullah azza wa jal an yuwaffiq al-hadirin alladhina jalasu لاستماع هذه المحاضرة وأن يغفر لنا جميعنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولجميع المسلمين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau menutup muhadharah ini, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada yang hadir di hadapan beliau ini. Kemudian beliau minta juga agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni israf kita, yaitu berlebih-lebihan kita di dalam beramal. Kemudian beliau juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kakek nenek kita dan semua kaum muslimin ajma'in. Ya. Soal yaqul ayu syekh ma hukmu imra'atin alladhi tusawwir nafsaha thumma tada' as-sura fi Facebook mathalan. Syukran jazakallahu khairan. الصورة أيها الإخوة كما تعلمون أن فيها خلاف بين العلماء. التصوير فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا كان فيه خلاف فالمرجع في ذلك إلى علمائكم بارك الله فيكم، وعلماؤكم ما شاء الله نسمع عنهم في كل مكان، عندكم علماء جهابذة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم إلى كل خير. ولكنني أقول ما المصلحة، أقول لكم لمن سأل عن هذا السؤال، ما المصلحة من وضع صورة المرأة في الفيسبوك أو ما أشبه ذلك؟ ولا أظن أنها إذا وضعت الصورة إلا أنها ربما تثير الفتنة للرجال، وإذا كانت تثير الفتنة للرجال فإن هذا لا يجوز، فإثارة الفتنة محرمة ولا يجوز. Kata beliau, ya, taswir, foto atau memoto, sebagaimana telah kalian ketahui bahwasanya ya masalah ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Oleh karena itu ulama kalian ya ada di bersama kalian, maka tanyakanlah kepada ulama kalian, karena ulama kalian itu lebih memahami ya masalah ini. Akan tapi aku katakan, apa faedah penanya tadi meletakkan fotonya di Facebook atau selain Facebook? Ya, saya menyangka bahwasannya ya, tidak lain ya yang akan terjadi jika dia meletakkan di situ, melainkan foto tersebut akan menfitnah para laki-laki. Jika kejadiannya seperti itu, laki-laki akan terfitnah, maka ini adalah haram, tidak boleh. Itu kata beliau.
سؤال يقول سؤال ثاني شيخ أنا من الأمهات سمعت آنفا قلت على أننا لابد أن نطيع أزواجنا سؤالي هل يجوز لي أن أذهب إلى مجلس العلم بدون معرفته لأنه إذا عرف ذلك فإنه لا يجيز لي أن أذهب إلى مجلس ذلك المجلس أفيدوني جزاك الله خيرا. قل هذا السؤال بالإندونيسية. نعم استغفر الله العظيم. أنا lupa ya. Bismillah. Soal begini, Ustaz, Syekh tadi mengatakan bahwa seorang istri harus mentaati suami. Pertanyaan saya, bolehkah saya pergi pengajian sunnah tanpa sepengetahuan suami saya? Karena jika suami saya tahu, aku pasti tidak boleh pergi. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. أقول أيها الأخت المباركة أيها الأم المباركة إن طاعة زوجك مقدمة على كل شيء. طاعة الزوج مقدمة على طاعة كل شيء إلا في معصية الله تعالى. وأنت إذا أطعت زوجك فوالله إنك تؤجرين على ذلك، ربما أنك تؤجرين على ذلك أكثر من حضورك لطلب العلم. والحمد لله العلم الآن موجود ولله الحمد في كل مكان. لو فتحت الإنترنت في اليوتيوب مثلا أو ما أشبه ذلك لوجدت العلم. لو قرأت في الكتب وجدت العلم. لو قرأت كتاب الله عز وجل فالعلم متوفر ولله الحمد في كل مكان. ولهذا أقول لك بارك الله فيك عليك أن تطيعي زوجك. ثم بعد ذلك أيها الأخت المباركة بعد ذلك اجعلي لك سياسة مع زوجك. حاولي أن تقنعيه بالحضور. حاولي أن تقنعيه بالحضور ولا تخرجي من البيت إلا إذا وافق. وأما إذا خرجت وهو لا يعلم ولا يدري فأنت آثمة. أنت آثمة بذلك. Kata beliau, wahai penanya, wahai ummahat, wahai ibu yang menanyakan soal ini, sesungguhnya mentaati suami itu lebih didahulukan dari mentaati selain suami. Semuanya lebih didahulukan, kecuali di dalam kemaksiatan kepada Allah dia tidak mentaati suaminya. Apabila engkau mentaati suamimu wahai istri, engkau akan diberi pahala atas perbuatan tersebut. Bahkan pahala mentaati suami lebih besar pahala engkau dapat daripada engkau menghadiri majelis ilmu. Sekarang kata beliau, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, ilmu mawjud fi internet, fi YouTube, ilmu YouTube ya. Atau alhamdulillah ilmu sekarang ya bisa kita buka di YouTube, bisa kita buka di kitab-kitab ya. Bisa juga kita membaca Al-Qur'an, kau akan mendapatkan ilmu ya. Maka semoga Allah memberkahimu wahai penanya. Kemudian yang kedua kata beliau, hendaklah engkau wahai penanya ya, kerjasama sama laki, ajak ngomong, rayu sampai dia bisa ya mengizinkan kamu untuk pergi ke majelis ilmu, sampai dia ya
mengizinkan kamu bisa hudur ke majelis ilmu tersebut. Berusaha engkau menenangkan dia sehingga engkau bisa pergi ke majelis ilmu. Jika engkau pergi, dia tidak mengetahui, maka engkau berdosa, wahai penanya. Apa sih? Oh, sudah. Soal yaqul, apa hukum mengambil hadiah dari membeli barang di toko dengan cara undian? Paham soalnya? Oh, pernah kalau dapat ya. Soal yaqul, ma hukmu akhdhi al-jawaiz awil hadaya min syira'i al-bada'i fil baqqal bi tariqah al-qur'ah kama bayanta fi sayyara. Ma hukmu dhalik? يعني يشتري شيئا من البقالة. أيوة. طيب الحكم فيه تفصيل. الحكم فيه تفصيل. قل لهم بترجمة مباشرة أحسن. Hukumnya ada perincian. يجوز ذلك ولكن بشروط. Boleh tapi dengan syarat. الشرط الأول أن يكون صاحب البقالة يبيع السلع بثمنها التي تباع في جميع البقالات. Syarat pertama, barang yang dijual oleh penjual tersebut harganya sama dengan toko-toko lain. بمعنى أنه لا يزيد في السعر. Dia tidak boleh menambah harga yang tinggi. والشرط الثاني أن يكون الشخص الذي اشترى هذا الشيء من البقالة اشتراه لأجل أنه يريده لا لأجل الهدية. Syarat yang kedua, yang membeli tatkala dia membeli barang tersebut niatnya bukan untuk hadiah tersebut, akan tetapi ingin menggunakan barang tersebut. إذا أتتك الهدية بهذه الشروط فخذها. Jika engkau mendapatkan hadiah ini dengan syarat yang telah terpenuhi, maka silakan kau ambil hadiah tersebut. وإن كنت لا تريدها فأعطني إياها. Jika engkau tidak mau hadiah tersebut, unjuk ke aku. لكن انتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا من الوقوع في الربا أو الميسر. Hati-hati ayuhal ikhwah, terjatuh di dalam perkara riba atau judi. الربا أيها الإخوة لم يأتي ذنب أو لم يأتي وعيد على ذنب بعد الشرك في كتاب الله عز وجل مثل الربا. Karena tidak ada dosa yang ancamannya paling ngeri setelah syirik daripada riba tersebut. الذي يرتكب الربا أيها الإخوة يحارب الله عز وجل. Karena orang-orang yang mengerjakan riba, musuh perangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. إن أقل أنواع الربا أيها الإخوة، أقل أنواع الربا كما روي في الحديث أنه مثل أن يزني الرجل بأمه والعياذ بالله. Dosa riba yang paling kecil adalah sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallam, sama baik dia berzina dengan maknya dewe. كذلك انتبهوا أيضا من الميسر. Hati-hati juga kalian dari berbuat atau bermain judi. وأما بالنسبة للمعاملة التي ذكرها قبل قليل فهي جائزة بالشروط التي ذكرناها. Adapun yang telah kita sebutkan tadi tentang hadiah tadi, maka itu boleh dengan syurut atau syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Sudah banyak. Apa kesibukan kita di surga dan adab yang paling pedih di neraka? Soal yang ketiga,
apa kesibukan kita di surga dan azab yang paling pedih di neraka itu apa? Subhanallah. Soal yaqul Syekh masyghuluna fil jannah wa ma azab wa ma a'zamul azab fin nar. كيف ماذا نعمل في الجنة؟ لا هذا ليس نعمل شغل يعني. وما أشد العذاب في النار. هذا هو السؤال. أما بالنسبة لشعور الجنة لا شغل ماذا نفعل في الجنة؟ أما بالنسبة لشغلك في الجنة فإن الشغل أنك تتنعم وتتفكه وتفرح ولا تموت طوال حياتك ولا تمرض طوال حياتك ولا تبول ولا تتغوط طوال حياتك. Masya Allah. Engkau di surga akan merasakan semua nikmat dan engkau akan merasakan semua jenis buah di dalamnya. Engkau di sana akan hidup, tidak akan pernah mati. Engkau makan, tidak akan pernah buang air. Engkau minum, tidak akan pernah kencing. Makan tidak pernah berak dan minum tidak pernah kencing. لا تتمنى شيئا في الجنة إلا أحضر لك بلحظة. Apa saja yang kau inginkan di surga melainkan akan berada di hadapmu dengan langsung. أقل شخص يتنعم في الجنة مثل 10 ملوك من ملوك الدنيا. Orang yang paling rendah di surga yang paling rendah mendapatkan kenikmatan seorang raja 10 kali lipat kerajaan yang dia miliki di dunia. فأنتم أيها الإخوة اجعلونا ندخل الجنة. إذا دخلنا الجنة إن شاء الله فنضمن لكم ألا تتضايقوا أبدا ولا تتكدروا أبدا. وإذا تمنيت من الحور العين أتاك من الحور العين ما تريد. Apabila kita nanti masuk surga, kita akan tidak pernah merasakan kesusahan, kesempitan, ya. Dan juga bila kita masuk surga, apa yang kita inginkan dari bidadari, maka akan datang bidadari tersebut. Wa amma بالنسبة لأشد أهل النار لن أعطيكم أشد أهل النار ولكنني سوف أعطيكم أقل أهل النار فما بالكم بأشد أهل النار. Adapun tentang penghuni neraka yang paling berat siksanya, saya akan mengabarkan penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Dakku sampai ke yang paling berat, tapi yang paling ringan. أقل أهل النار عذابا أيها الإخوة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مات على الكفر. Orang yang paling ringan mendapatkan siksa neraka adalah pamannya Nabi SAW, yaitu Abu Talib, yang beliau meninggal dalam keadaan kufur. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش موته قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب وهي الشرك فلم يقل لا إله إلا الله ومات على الشرك. ما شاء الله. Nabi SAW pernah mengatakan kepada pamannya ini, Abu Talib, tatkala beliau anak mati, kata Nabi SAW, ya Abu Talib, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ya ammi, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang nanti aku akan bisa membelamu dengan kalimat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di samping Abu Talib ada Abu Jahal.
Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Talib, apakah kau telah membenci agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Famata ala syirik. Lalu dia mati di atas kesyirikan. Wa huwa ayyuhal ikhwah huwa akhaffu ahli an-nar 'adzaban yawm al-qiyamah wa atadruna ma huwa 'adzabuh. Dan dia Abu Talib orang yang paling ringan siksa di neraka. Mau tahukah kalian bagaimana siksa beliau, siksa orang tersebut? Abu Talib, huwa akhaffu ahli an-nar wa qabla an u'tiyakum ma huwa 'adzabuh akhaffu ahli an-nar limadha لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له وقبل الله عز وجل شفاعته. Kenapa Abu Talib mendapatkan azab yang ringan tersebut? Sebelumnya karena beliau mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولماذا شفع له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أبا طالب كان يعين النبي صلى الله عليه وسلم ضد كفار قريش ولكنه لم يسلم. Kenapa beliau mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Abu Talib membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah melawan kafir Quraisy. فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفف الله عز وجل عنه عذاب النار يوم القيامة وإلا فإنه مخلد في النار ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل وشفع له في أن يخفف عذابه وأتدرون ما هو عذابه. Oleh karena itu Nabi SAW memintakan syafaat kepada Allah untuk Abu Talib, di mana Abu Talib mendapatkan syafaat, yaitu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Mau tahu kalian bagaimana azab tersebut? يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عذابه أنه في ضحضاح من النار، يعني أن النار تحيطه من كل جانب وعليه نعلان من نار، من شدة النار يغلي منهما دماغه وهو أخف أهل النار عذابا يوم القيامة. Nabi SAW pernah mengabarkan tentang Abu Talib, tentang siksanya di neraka. Dia di dalam daudah, di dalam liputan neraka. Dia diselimuti oleh api neraka dan dipakaikan di kedua kakinya sendal dari api neraka yang membuat mendidih otaknya. Inilah siksa Abu Talib. خلاص يا شيخ نختتم بكفارة المجلس أو ماذا ونصيحة؟ ما في نصيحة خلاص اختتم. إذن أيها الإخوة نختم لقاءنا هذا ونشكركم بارك الله فيكم على حضوركم وعلى استماعكم لنا وعلى السماح لزوجاتكم إن كن حضرنا على سماحكم لهن بالحضور ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya. Beliau menutup kajian ini ya, dengan berterima kasih kepada kita semua, kalian semuanya, dan berterima kasih juga atas kalian mengizinkan istri-istri kalian untuk menghadiri kajian ini ya. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Beliau tutup dengan ya hal ini ya, saya tutup sendiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.